tak catur mangkin neng pasanggrahan ngamarto kauladen mangkin kayangan Junggring Saloko Bathara Narada sebekal masuk mangkin dek kayangan Junggring Saloko sebekal lucu mangkin nemonana Bathara Guru sebede neng kayangan Junggring Saloko curiga mangkin Bathara Narada cek bede pun apa katitien neng kayangan Junggring Saloko ngagruduk mangkin jelenipun Bathara Narada Sang Hyang Bathara Narada kocebo mangkin sabab ngatela kayangan Junggring Saloko panika ampun acara mesum cek beda pun apa katetian Mas Kandaria sakabinna sebede neng kayangan Junggring Saloko kaju-kajuna kabih kailoben taman kembang sakabinna pada elok pada mate beda apa ya Adi berdeka lima panjenengan Adi Guru mek pola paneka perbuatannya pun junan telem Adi Sang Hyang Bathara Narada siampun bedeneng kayangan Junggring Saloko ampun lebih ngadek depak de kayangan kalau sen mangkin Sang Hyang Guru kelaben Dewi Umaranti si bekal masuk mangkin dek kayangan Junggring Saloko siampun numpak kereta kencana kelaben Lembu Andini marale Umaranti engkau kelaben been kotu abelida kayangan Junggring Saloko nyaraya tore ka emas Adi Guru mak pas pancingan lambat depak de kayangan Junggring Saloko maturengki ka emas Bathara Narada esat mangkin ten gula lambat masuk de kayangan Junggring Saloko punapa panjenengan Kak Mas mak pas degeredeg atanya deten kaula matureng kiadi den kula ngatela butombuan sebedeneng pertamanan
Junggring Saloko panika sadejeuna bengembenga ampun kailoben juga juna sami ampun juga norok kailoben duh saporana den kula Kak Mas Sang Hyang Narodo jujur bisa den kula dek panjenengan panika minangka perbuatan den kula nang dalam perjalanan den kula parsenengan kelaben alek di Umaranti nanging nafsu den kula tak bisa ia pole-pole karan Dewi Umaranti panika nang dalam perjalanan Radina nalebeti kati Widodoro Widodari adi kan milana adi esal mangken den kula tak rejet ngatelak panjenengan sareng dinaju Dewi Umaranti tak oning panjenengan parsenengan nang dalam perjalanan adi guru estona benih tempat tadi panjenengan parsenengan dalam perjalanan kelaben alek Dewi Umaranti sabab panjenengan ampun cekak perkabinan kajaba panjenengan neng kapotren kayangan Junggring Saloko panika tepak parsenengan sareng alek Dewi Umaranti adi nyon sapora ten kula mengkuda panjenengan Kak Mas nanging ten kula sat mangkin nambah berak ten kaula kastana luar biasa Kak Mas adi esal mangken ten kula pikir curiga tor tampureun takok parsenengan panjenengan nang dalem parjalanan kamaepun gegerde sagere otabede tengah tase saumpama kamaepun panjenengan gegerde alam dunya tanto bae alam dunya panika bede beleuy sanila rajana adi matur engki Kak Mas katipun apa panika Kak Mas manabi panjenengan tak ber panjenengan torona de alam dunya olah tipon apa sebede nang alam dunya matur engki isat mangken ten kula berangkat nuju de alam dunya cek bede pun apa ketetien saumpama laguna sadu malam den kula tak paleman tak usah sial sepenting doa panjenengan dek den kula matur engki Kak Mas nyaraya tore matur engki adi kasta nangkok parsenengan kelawan been dalam perjalanan tak tahu ya benda pelai nang alam dunya Umaranti Kak Mas dan kaulah ampun tak poron kelek panjenengan parsenengan nang dalam perjalanan karan benih tempat tak Kak Mas dan kula parsenengan sareng panjenengan boy Kak Mas Widodoro Widodari ampun ngolatiten kula parsenengan sareng panjenengan dalam perjalanan engki iya le tapi tak usah sial mayuk beun kalaben sing kok abeli dek sanggar pamojeen muci selamat ya le nyara Kak Mas dan kula sareng panjenengan cek bek coba pamuji antos Kak Mas Narodo beli nade Junggring Saloko engki Kak Mas iya le
bunder apa ucapan beun mayu beun kalaben singkok dek sanggar pamucen mile nyaraya tore ka emas. Tak catur mangkin kayangan Jungkring Saloko seampun beda belai senale betrajena gara-gara Dewi Umranti kelaben sang yang Bathara Guru parsenengan dalam parjalanan kaulaten mangkin jalan epon sang yang Bathara Narada sebekan loju mangkin dek alam dunya. Apa ya sebedeneng tengah sagara akadia apoi nalebet rajena bungkol akadia behto sang yang Bathara Narada tamburuan mangkin pikiripun eta cek pusakaipun cek bedepun apa bungkol bengkambengan akadia beto sinalebet rajena. Bangsa apa dia? Saat yang kau pikir curiga pasti pusakaria etan cepaki dek kabean penerima pananggema satia bean wujud apa sih bekal tebedeki bareng bengkambengan penerima pananggema satia bean masuk pusanangkok dek kabean. Panas. Oh. Siapa sih makan rengkuk dari tengah sagara? Masih ria rupa-rupanya sih makan rengkuk. Siapa buat manusia? Ente gilu beun tak oleh tahu sapangko mak pas beun ke makalo rengkok dari alam peteng sampai ke alam terak kan tadi ya marah kabel siapa beun tak oleh saat yang kau tak bekal abelnya mah dek kabel kurang ajar bateria turun. Melana sot mangkin
sang yang guru kelaban Dewi Umuranti siampun sepak bedeneng ekaya ngantos bedena de tengah Bathara Narada tak oning Bathara Narada panika eta abeng kelaban bangsa raksasa sinalebet rajana esa santang kau la abid adente de tengah ka emas Sri Bathara Narada matur engki ka emas apa beun lade pak dek kayang junggring saloko bekto nangko abule nyama dek kabeun angko sika sampet sang yang Bathara Narada dari kayangan junggring saloko oh Narada mak pas beun duka makalarengko dari alam peteng sampai de alam teradina berarti beun bengal ongkuan berani berbuat berani bertanggung jawab ya Narada ente gelu cek suka susu benak karan beun ria angkok ki posang sapa beun sesaungguna beun belegak ria posang Narada kan mangkana beun cek maka luar engkok beun beremamun kandaria engkok esa satia lapar iya si jaria urusan lapar tak ada gelu engko pada pak de alam terak dina ongkuna beun tau sapa kanjingi bungkok sapa kanjing ramangko oh iya nak esat yang kok abele terus terang dek kabeun alenga abeun dek kanan kiri beuna jerua ramana beuna ikemma jerian jeria ramana beun arwah ebuna beun oh mak genteng tang rama anjing ibu mak ratin ria engkok mak awujudkan dari Narada berarti ria taatil rama ria oh marah Narada beremang kok ria beremang kok seau bee wujud ganteng kati rama kati kanjing ibu ratin iya kan cek engkok ria tak ngalak sagale kanjing rama elong ria kiki ria obu ria beremang ria cek bener ria ramana sengkok Narada iya jeria ramana beun seka sampet yang Bathara Guru puna beun seka sampet Dewi Umuranti
titisan widodoro widodari. Oh, berarti Ria Ramanangko kakasih dewa. Iya ngir, bener apa ucan bu? Je etarema angko Naruto. Tanto pei etarema. Oh, Rama. Saat mangkin dan gula song kembek temong kuda panjenengan Rama. Anjing ibu umuranti ger katipun apa panika Kak Mas Narodo panika bener-bener potratin gula pun apa punten Kak Mas Narodo adi guru leres pun apa debiwon panjenengan Kak Dinto minangkah titisen epon junan telem adi leo oleh panjenengan parsenengan neng parjelenan kayangan Junggring Saloko sampai kamai pun geger dek sagere bila pun depak dek sagere awujud bungkol bengkambengan akadi beto sinale beterajena tak oning pasar dan gula letuk tak pananggungan awujud manusia katipan hika adi ongkuna panika nyata-nyata titisan epon panjenengan adi saumpama den kula tak ngako katipun apa Kakang Narodo saumpama panjenengan tak yako kana genika tak budu neng Junggring Saloko dunya sakali panika dadi talonta maksudnya dadi penapa adi dadi napa punah dan kula maklum panika estona dadi coba engki dadi coba sak mangkin den kula minta tolong aku lagi adi matur engki Kak Mas Narodo sak mangkin den kula bekal ngako sanadya coba becek tak penting gula, saya penting kanak panika tak dadi boleh de alam dunia adi Kakang matur engki adi iya nak esat satya beune tarema kelaban Kanjing Rama beun titisan Kanjing Rama nggih bagus 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 cocok Kanjing Rama saat yang kok lada pak denak yako jengkok ria anak nabukna Kanjing Rama iya saat yang kok la abujud manusia kandaria engkok minta anyama si bagus ya si bagus si beda betoro naki awaromo oh iya nak esat satya bean nyama anak kelaben singko karan bean esat satya awujud manusia singko anyamana bean sangkala oh njok tak ndek njok bean karan nyamana bagus Rama masa engkau tak beriuk betoro giar oh iya nak kelamun bean papade kelabun Rama esat satya bean nyama ana betoro kolo oh yo bagus jadi ya bagus betoro kolo Rama pada katiba narama esat satya engkau andi nyama betoro kolo tapi engkau esat satya tabu lapar Rama lapar oh entek keluna esat satya beun la isiap saki kalaban sengko edisa bede kempeng racik saibu
Jerwa minangka kakanana beuan gel. Oh. Kembang racik 1000. Abi berempah hektar kok mun ngakan kembang racik 1000. Puh, mun hektaran kok tak kelar mikiri beuan. Sabrina pi. Beuan esa satia kakanana padi kelaben cegung. Jerua kakanana beuan. Rama. Saumpama padi kelaben jagung abi berempat ton kirana mun etonan yang kok tak kelar Bathara Kala sabrina boy kembang seracik 1000 beun lah tak bisa belekana beun tande korang kembang jugen jagung korang jagunga padi korang padina esa satya beun torona de disa pelian bere ya sare nak kana seta erokat mun bede nak kana seta erokat jerua minangka kakanana beun Bathara Kala maturengki Kanjeng Rama saat mangken ten kula abosa mung kuda panjenengan sabab panjenengan ampun abri deureun ten kaula soro nyari nak kana seta erokat sebe deuneng epolo jebe Kanjeng Rama iya nak tuli berangkat beun nyari nak kana seta erokat neng epolo jebe disa nyon eti ten kula nyon pamit dek panjenengan Kanjeng Rama Kanjeng Ibu nyon pamit den kula Kanjeng Ibu Dewi Meranti iya nak poci selamat be dia ger adi guru kalero pole panjenengan sing ngutus bedena putraipun panjenengan seka sampeyan Bathara Kala takok bede katedien nang epolo jebe adi Kak Emas sapora naten kula menggodhok panjenengan berarti ten kula kalero pole dek panjenengan Kak matur engki adi tapi berema pole adi kadung panjenengan nogas Bathara Kala nyare nak kana seta erokat toron dek polo jebe engki adi esal mangken ten kula kangkui toron juga ndek polo jebe takok bede kadetian matur engki Kak Emas nyaraya tore manabi panjenengan toron ndek polo jebe leres debuwon panjenengan takok bede kadetian nyon pamit den kula di kaitinan Kak Emas Esat satia Kak Emas sang yang Bathara Narada rala berangkat nabeung Bathara Kala takok bede kadetian engko kalero pole nogas dek Bathara Kala umranti Kak Emas mata pikir lebih dimin panjenengan Kak Emas nanging katipanika Kak Emas ampun coba geger katana tak bisa jilet pole panjenengan sadanten kaula bekal adente dateng Kak Emas Narada kenapa deki hasil lah Kak Emas iya mayub le
kaulaten mangkin anak pandebe se bedeneng polo jebe seka sampet Adi Susanto kelaban Siti Fatima si ampun beda tengah-tengah perjalanan tak oning cek esen demi kelaban sentong beksara raksasa seka sampet toro kolo bilana saat mangkin Adi Susanto kelaban Siti Fatima ajalan mangkin kelaban ale epon Siti Fatima marale ajalan kok kelaban been sambil nyari kaju ning edina ya le mayu ale ajalan ale ale sengkok Siti Fatima le ajalan nama on laonan ajalan nama on laonan le pikir sial kok sajeng lanjeng ale beda apa kata tiannya le ate sial ate curiga kok iya beda apa saat ya le dalam perjalanan sengko laben-aben Fatima engki ka esasat yang kok dalam perjalanan keluar dari Roma engkau tak amit kelaben dek ka bapak tor ka ibu tapi engkau arsa sial cek beda apa esasat yang kok kelaben beken engki ka Jukan ten kaula Siti Fatima tretanipun panjenengan bila panjenengan sial ten kaula ate nyorok tak bekal kak mas iya le tapi engkau nalik teki masih riak rupa-rupana bul ngebul dari bara apa ya le engki kak mas nyara dan tak bisa haus ka emas nyoprat oneng ten kau lengki ka emas Adi iya lek marah lek kalau sen mangkin Adi Susanto kelaban Siti Fatima siampun beda tengah-tengah perjalanan oning mangkin Betoro kolo siampun yutus kelaban Rama Epon sang yang guru sebekal nyare anak seta erokat sebenarnya epolo cebe ngageruduk mangkin jalan epon Betoro narot Betoro kolo si bekal masuk masih riar rupa-rupa kana oh cuka paseran nih kakak Adi kau lo takut kak harap balik bentakok lek engkau takut iya lek urmar ya le esat ala tak ada orang berdenengi tengah tegelan tahu kok semak jan semak mak paskan dari ya
Engak ria aja rengkong le. Engki kak, kau lah takok kak. Mun takok benang itu kakak dalam saleber apa? Punten kak saleber amit lasing pian. Hei, manusia dua. Hulake bini ria. Hulake bini. Sebini ratin selaki genteng. Siapa bun? Takut le. Abora oyo nyamang kok le. Abola kak kasmare kak. Engki kaula Adi Susanto. Araba. Andi Koto. Arya kopok le. Adi Susanto kaula. Oh. Yo yang kok ngeding jati ya. Matian na beun Adi Susanto. Arwah siapa sih begini? Adin tuale taretan kaula Siti Fatima. Oh Siti Fatima. Masih bau naria beun kita erokat. Saat dia beun tangga kanan. Adi Susanto, Siti Fatima, cek buru. Saat dia beun nikah kanan kalau benko. Adi Susanto. Kalau tak dong ayo le, buru le. Mari kau. Tak catur mangkin anak pandebe se tabeng kelaben betor kolo kauladen mangkin Bu Rande se ampun bekto atana dalam kol 12 siang ajalan mangkin Bu Rande siang kun naring miskin kun naring tade ala ko kun coma kar colpe oleh etana mak beri ya orang posang coba ning gua beras ke lumik beda beras njak beda tapi becoa geluk beras becoa ka pinggir sungai becoa du beras ka pinggir sungai salamat kaula mantar
moga mantra moga mak salamet Bu Randa siampun maco beres dek pengkir songai katelak mangken labeng epon tak totop kelaben Adi Susanto kelaben Siti Fatimah Lek Fatimah beenangale kan lek ruakan bukan labeng ada por engkau kan eta bangsa apa gelak ruak genderuwo mayu lek ben ngitok kelaben sengko disayu lek ning dapur rayu tore kak dunge tekan jaga eta ngali ya sareng segelak genderuwo koraka iya marah lek tojuk dina lek tojuk tapi tak kira nangale ya lek labeng totop gelak kilas tare pun ka totop santen kaula kalau jen mangkin eta ngali kelaban Bathara Kala Cek Adi Susanto panika sareng tretan Siti Fatimah buru dek porepon Randa talik teki semak jen semak Bathara Kala ajalan tengka epon Arya depor oh tapi boderengatan Arya rengatana bekto benaben mak orang ajar rajike etina ben saromben sapar ya kurang ajar manusia si budinak itunya panarema pananggema sasadia beende pura torto mangai rosak laban sengko panarema pananggema wah Arya segel Adi Susanto ya bitare tenang tak nyengla pada sega dua kakan bener tolong kaulaten mangkin bapak ibu torjuken bapak Sugianto kelaban ibu Sami sampun tos kantos putrana C2 Adi Susanto kelaban Siti Fatimah modele ika bareng bula jaman nyaman tedung Adi Susanto ni kok tak ada mulai kelaban Siti Fatimah mata ada berena sakali tiga buang kika mata ger tak ada berena sakali nanya mana ring tua saking kula tak nyator dek panjenengan kak
ngantos naluka empian kasusu. Lek embuk na ngangane bengkau lewat saborin tombuk na tika boring bula niko beni tengah malam pole pun kol dua lebet pun pare setengah telok pun sanon to marani kombuk na tika kelaben bula iko cak giring tua abuduk na tika boring Siti Fatimah kerwa Adi Susanto mak tadek mulai sambil urus lek bula saya kata kok ben saya karekong benin apa siang kelaben malam mikere anak nih kok pun aja setong koras kok caki babi ini Siti ora mon adi bula lalake tapi mon Siti engki kak kaulah ampun oning panjenengan tak usah banyak benta tak usah banyak cator dan kaulah ampun oning brek na tiring tua kak jak pon andi anak dua jak na bula di kami tak ni serapole ka anak na kucek anak kak kentongan na ate olak na tabuk na kaula Kak Sugianto. Okay. Ketika bareng bula kau tutos ngantos lek. Ini kok masih beromberen masih adi kelaban Siti. Pak, Bu, apa nak? Tolong Pak Bu. Apa di mak pas beendek geredek masuk dan nak perak masih yang tua ya udah apa dong seni kenapa ongku nak kaula pak tabeng genduru raja pak bareng alek Siti Fatimah kaulah takok pak tak nemu bada tak nemu temur buru ka amma ontong kaulah de pada ka compo pak ka pangki de panjenengan kan manggana aja ngaleleng wak na ngaleleng selanta amit karing tua abid telah abid bone bekto na been eka bekto siang deti siang malam deti malam marah anak pikirin itu hari saporana pak kalersen mangkin Pak Sugianto kelaben Ibu Sami torjukan potra sedua ampun dateng Adi Susanto kelaben Siti Fatimah ampun eka pereng kelaben utusan dari kayangan Junggring Saloko seka sampet Betoro Naroto namung benih Betoro Naroto Abindawarno kaangkui Ki Dalang Sejati takok-takok pangki kelaben Betoro Kolo kan milana nyamar kaangkui Abindawarno de Ki Dalang Sejati ngagerun mangken jalanipun Ki Dalang Sejati lek sami nape na Pak Sugianto sanonto tika paring bula kata moyan cek siapa nih kota tahu bula
coba entarana bi bula gelu ki engki kak coba antare gelu fuh pak dari kak Dima panjenengan mak pas panjenengan deg-deg masuk de compok den gula fuh cong ongkuna bula utusan dari kayangan Junggring Saloko estona bula cong seka sampet sang yang Bathara Narada tapi bula gelek ngabes nak anak enti kacong Adi Susanto kelaban Siti Patimarwa ebeng tabeng kelaban Bathara Kala ongkuna bula nyamarna Sugianto kaangkui nolong tika sedua anakan kerua tanggung jawab bula mon tika pasrah ongku deka bula narema cong Sugianto fuh tak kene kapa Adi Susanto bi Siti Patima panika gelek apa ring ngoning dek ten kaula cek ebeng tabeng setong bangsa raksasa awujud Bharatakalah puh engki nak engki tak lekik geni kok ongkuan nak sanonto bula atanya akatika Pak Nasugianto kelaben dikam sebini sapanya mana geni kok Ibu Sami nggih sanonto bula atanya akatika anak antika geni kok Adi Susanto kelaben Siti Patima nape erokat nape enten Pak Sugianto fuh urem mani kombuna tikan di anak kelaben bula sampai raja katipan geniko Adi kelaben Siti tapi kita andi bahan bula kaangkui arokat kaangkui ngaromat ongkuna bula tak andi modal kelaben tika le engki kak katipani kanaka manabi apa tu apa nikah tanggung jawab kaangkui anak enten kula Adi kelaben Siti nyara pasrah aki kak pola pak geni kami nolong panjenengan sareng den kaula kak bener napi nau cantik kale engki pun pak esal mangken den kaula pasrah dek panjenengan caipun panjenengan odi mate caipun panjenengan kak den kaula pasrah pak engki nak monti ka pasrah nape can bulan mada sanonto anak antika geniko ekiba kelaben bula Adi kelaben Siti geniko sengak kina tika kunco maatua dari bengko manter mo ketada nape kicong Sugianto bentika ping Sami ini ngakina ke engki pak laras debu pon panjenengan manabi Adi sarangan Siti Pak anika pon duta sareng panjenengan ten kula ampun pasrah pak pasrah engki nak maracong Adi Siti bak norongko yuna engki ke nyara ke jok ke anra kae ko dia engki nyara lek Sami padha tika bareng bula gunca mak perak tos ngantos mantar muga salamete anak adika se ero mata kelaban kidalang sejati gerwa sigila kura nolong alek engki kak nyaraya tore wadah caton mangkin sebeda nang etisa pelian beda kawalaten mangkin nang
alas otabe neng etegelen ki dalang sejati si ampun mondut anak seta erokat isat mangkin erokata kelaben ki dalang sejati anak pandebe iki Kak Dinto Adi Susanto kelaben Siti Fatimah mara cong mara bing engki ke nyara ya tore ke ya renga ke nyara ke saberin nak ya nak Adi Susanto Siti Fatimah engkau tak parlo abid cuma engkau dari engkau iya kabe nak engkau setong abri syarat nak syarat pon apa ke esat satia bean beri pager kalaben engkau coba disa kala disa esa diaki kalaben engkau persyaratannya jagung bulir padi roala isi apa lagi kalaben engkau kala nak kala panika ke iya bener jaria kombi korpeng kombi iya kombi was mak era kombi aja abid dewan lah bagus lah korpeng jaria bila mare ekor peng sakabina padi jagungan jaria tabur pabereta la montade ambu saberina Adi juken beun Siti sataretanan taya esat satya beune pager kalaben engko sopa aja betoro kolor ya tak nabeng pole dek kabeun ya bu engki ke kasoon ten kula atas petolong apan jenengan ke iya nak beun kau tungi teki dina engko enjak tak ada maana engko tak ujo dari beun engko nyin demana jalan na betoro kolo ngakan enjak dek kabeun apa enjak engki ke ya marah tojuk dina tojuk engko nyin demana dari luar ya engki ke Carlson mangkin anak sedua tolong kelaben ki dalang sejati Adi Susanto Siti Fatimah ampun etopoe tombuhan jagung padi ampun kaandengan kata toben Adi kelaben Siti Fatimah nanging betoro kolo tetep nabeng bedena nak kana sedua seta erokat ke panika eki Kak Dinto Adi Susanto kelaben Siti Fatimah ngitek de emma beunjok ngitek de emma beun bing oh mak selak ria buton beun apa ria oh tapi satsaria bekal erosak kelaben ko tebu kelaben ko Ari yang ngitek dia ria berarti beun ngitek ekum bete hei
cek buru beun adi cek buru beun Siti tolong 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 aduh do op ocol ambu khelu ngaso saberin nak betorokolo ya malah cepet ya Esat Satya Adi Susanto kelaben Siti Fatima Erokat kelaben engko reng tuana Pak Sugianto kelaben Ibu Sami riapas rada kasengko ya jadi ngaki beun tak usah nabeng pole de anak Adi kelaben Siti Ariala erokat kelaben engko oh matian nabe naziarokat iya mun la erokat engko atanya agelu sapa beun si saungguna oh iya nak iya engko abele terus terang dek kabean engko ria yang ngabean yang narodo dari atas kayangan Junggreng Saloko engko ieu tos kelaben ramana beun sang yang guru betorokolo oh matiana panjenengan yang sia mulai gelek panjenengan tak apareng nguning cek panjenengan yang narodo sapurana yang sapurana saat mangken ten kula tak ngakana boleh nak kana se tak erokat kak dinto Adi kelaben Siti matorengki yang ponapa syaratipun panjenengan oh iya nak syarat beun labeudeun nang Idisa salameten ajem odi ajem pangkeng bede sakapinaria bental teker bede arwah minang kakakanan beun matur kasoon yang narodo matur kasoon kak dimayang jero anak kala Aria kak dinto yang iya nak jadi pon duto yang iya kala maturengki yang esat mangken tan kula tak bekal ngakan pole nak kanak seta erokat iki kak dinto Adi Susanto kelaben Siti Fatima bebas esat mangken dari tan kula iya nak tuli berangkat tuli mole abeli de kayangan Junggreng Saloko betul maturengki yang nyuwun pamit ya Adi kelaben beun Siti Satya beun tak usah sial lieu nak tak usah ko beter beun lamare erokat kelaben ko nanging engko esat Satya la ebuan ben bapaan pasrah de ka sengko sengko wajib mabeli kareng tuana beun de Pak Sugianto kelaben Ibu Sami ya nak arwah minangka reng tuana beun sesaungkuna ya ger iya perkara bus tebus serwa cak na bapak nabo nalakangko berio engki gidalang esat makin ten kula manabi tragina de bapak kelaben ibu kelaben alek nyarah ten kula nora panjenengan gidalang ya marah Ayo Siti, engki nyara di dalam. Para junan semuljakeun Kak Dinto bisaos cerita mulai awal kantos sahir ami bede kasalaan tak langkong nyoon maaf si sobung betesepon dari boten kula ki dalang pribadi
Wabil taufik waridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.